Pečimović, ponovo su unutra ova petorka koja je najopasnija. Gol! Gol! Gol, 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 gol! Četiri, jedan, izvanredno. To je TJ, rekao sam TJ će biti, neće biti Guidarelli. Jako dobra akcija, vidjet ćemo sada još jednom. Fin udarac, visoko, Pečimovića, asistencija i ide TJ Guidarelli, 32. Nije bilo one promjene koju je trener Gilligan cijelo vrijeme. 1:0 Guidarelli! Jedna pločica koja se odbila, koja je zalutala, Guidarelli zabija za 1:0 Medveščaka. Thomas Jason Guidarelli, 3 minute utakmice su prošle, sjajna realizacija, Charpentier na vratima, ali nije mogao napraviti ništa. Medveščak vodi 1:0. Dobio je Grace Buli, sada postavljen napad Graca. Bravo Guidarelli! I evo velika prilika, hoćemo li zabiti za 1:0? Ponovo Guidarelli, ponovo Guidarelli! Guidarelli zabija sa igračem manje i Medveščak sada odlazi na 2:0. Altman, Kilević, Sertić. Tako se igra. Vrlo dobro klizanje. Guidarelli. Krasna asistencija, Sertić. Prekrasan udarac. Gol, gol, gol! 2:0. Koliko je nedostajao McLean, vrlo snažan, fizički jak igrač. TJ. Sollte es dann auch wirklich der Fall sein. Angriff Zagreb. Easy Rabbit. Und da ist dann McLean. Das 2:2, der Ausgleich nach 4. Da, moramo računati da imamo dobro golmana, međutim moraju svi dati svoj... Evo sada situacija za McLeana, Evo ga! Fantastičan udarac McLeana. Nisam htio ništa reći, on ima fantastičan udarac, vidjeli smo to nekoliko puta i sad... McLeana. Ajde, gol! Gol! Guidarelli, bravo, sve je napravio McLean, a Guidarelli je zabio fantastičan gol. Guidarelli. Sigurno mu ovo falilo. Sigurno, to je samo pouzdanje. Znali smo da je dobar, ali sad je McLean odradio jedan veliki posao. Unio gol 2 igrača, imao je prodor, imao je pol. Letzten Freitag konnte Sappa Fehavar gegen Red Bull Salzburg einen Heimerfolg feiern. Gegen Zagreb beginnt es mit einem Paukenschlag. Die Gäste kommen über Tomáš Guidarelli zur